ndizera ko mumeze neza mwese mukomeze gukanda subscribe no gukurikira ibiganiro bya Dore Entertainment aho muri hose mukomeze kugira ibihe byiza. Imyitwarire ikomeje kuba iyanga by'umwihariko mu burasirazuba bw'igihugu cya Kongo, aho abarwanyi b'umutwe wa 23 ndetse n'igisirikare cya FARDC cyangwa se igisirikare cy'abakongomani kirangajwe imbere na Felix Tshisekedi Tshilombo, akaba ari perezida w'igihugu cya Kongo, bikomeje gutabwa cyangwa se bikomeje kwatakana mu rwego rudasanzwe, aho abarwanyi b'umutwe wa 23 bose bivuga ko abarenga abasirikare 300 bose bakikije inuze reke ya Tanganyika, mu by'umwihariko mu rwego rwo kugira ngo bige ku mutekano w'uburyo umunsi bashobora kuzaba bikomeje kugorana. Birashoboka ko bishoboka ko hazamanurwa indege ya Felix Tshisekedi, akaba ari umuyobozi nyine wa RDC cyangwa se Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Namwe makuru yari guceceka ku mbuga nkoranyambaga by'umwihariko amashusho y'umutwe wa 23 berekana abasirikare bari ku mazi bakikije lake ya Tanganyika, bivuga yuko byanze bikunze ubwo Felix Tshisekedi azakomeza kunangira, agakomeza no kubagabaho ibitero by'umwihariko by'amadrone, bigakomeza kwangiza abatari bake by'umwihariko ngo bishobora kuzateza ikibazo, bikaba bizanatuma umutwe wa 23 ushobora kwataka Felix Tshisekedi paka bakanagera i Kinshasa. Niyo makuru yarakomeje kugenda cyaca ku mbuga nkoranyambaga, nk'uko by'umwihariko bigenda bigaragara yuko uyu mutwe wa 23 usa nkaho wanangiye, nta gahunda n'imwe ufite yo gusubira inyuma, kabone n'ubwo Amerika ikomeza kuyataka by'umwihariko ibabwira ko bagomba kurekura uduce twose bamaze gufata, bakemera gushyira intwaro hasi bakaba abaturage nk'abandi bose. Ariko M23 nayo ikomeza gutangaza yuko ibyo bintu bidashoboka, kubera ko nyuma yaho barekuriye Uvira babonye ikintu cyitwa ingaruka zidasanzwe, ndetse bikaba ngo biri no mu byo uyu mutwe wicuza, by'umwihariko nyuma y'ikiganiro uwitwa General Sultan Makenga yagiye akoresha, by'umwihariko byagiye bigaragara yuko atishimiye uburyo igisirikare cya RDC cyangwa se igisirikare cy'uyu Felix Tshisekedi Tshilombo yuko yitwaye nabi, akanakomeza guhohotera abaturage by'umwihariko muri aka gace ka Uvira. Bikaba rero n'intambara ikomeje gukomeza kwatakana, ikintu cyitwa agahenge nta gahari rwose. Umutwe wa 23 wanangiye ushaka kongera gufata umujyi wa Uvira nyuma yaho bafashe Kisangani. Ibiro bikomeje kubyumwihariko kugenda bigaragara yuko umutwe wa 23 na gahunda ifite na gakeya yo kuba igomba kurekura uyu mujyi wa Kisangani, cyane ko ngo bahava bahita berekeza muri Uvira nyuma yaho nyine ubuyobozi bwa M23 bwabitangaje ubwabo. Umuyobozi wa M23 uyu nta wundi ni General Sultan Makenga, yavuze yuko nta kihinduka umunsi wose cyangwa se igihe cyose Felix Tshisekedi azaba ataremera ko sinya amasezerano y'ibyo bamusaba, nta na rimwe igisirikare cya M23 kizigera kirambika imbunda hasi. Wakibaza ngo niki kizakurikira? Witwa uyu nta wundi ni Ndayishimiye Evariste, akaba ari perezida w'igihugu cy'u Burundi, akaba yamaze kugirwa CEO cyangwa se akaba yamaze kugirwa perezida cyangwa se yagizwe umuyobozi w'akanama ka Afurika yunze ubumwe cyangwa se East African Union. Uyu nta wundi ni perezida w'u Burundi Ndayishimiye Evariste, wagizwe uyu muyobozi w'aka kanama uyu muryango wa Afurika yunze ubumwe, akaba ari ku itariki 14 z'ukwezi kwa kabiri, ni ku munsi w'ejo hashize, akaba ari bwo rero yatowe kuyobora uyu muryango wa Afurika yunze ubumwe. Umuntu akibaza ngo Afurika yunze ubumwe rero kuba Felix Tshisekedi bamuhaye kuyobora uyu muryango, ni ibintu byinshi byagiye bivuga, by'umwihariko bakavuga ati nubwo M23 koko ikomeje gukora imyitozo, by'umwihariko imyitozo yo mu kirere, hari amashusho menshi nyine yagiye acacana yerekana abasirikare ba M23 bari ku mazi basa nkaho bari kwitoza guharura indege. Abantu benshi bakavuga ati M23 yatangiye imyitozo yo gushaka kubugiza hanura indege ya Felix Tshisekedi Tshilombo, ati byanze bikunze nta gihindutse iyi ndege igomba guhanurwa, ndetse ngo urupfu rwe ntiruzamenyekane. Ni ibintu bikomeje kugenda bitangazwa ku mbuga nkoranyambaga, ndetse by'umwihariko kuri X yahoze ari Twitter. Amakuru akomeje kugenda nyine acaracana bivuga yuko ngo bibaye nta gihindutse ariyo mpamvu bari gukora iyi myitozo. Abandi bakavuga ati abasirikare bakora imyitozo yose ibaho, cyane ko nta hantu na hato batarwanira, yaba ku mazi ndetse no mu kirere. Abantu benshi bahise babihuza nuko Felix Tshisekedi ari gukora ingendo za hato na hato, by'umwihariko wajya mu bihugu byo hanze, bakavuga ati bari kwiga ukuntu bashobora kuzamuhanura. Ari nayo mpamvu wenda ngo bafunguye ikibuga cy'indege cya Goma, nyuma yaho bigizwemo uruhare na Perezida Macron, perezida w'Ubufaransa, kugira ngo iki kibuga gifungurwe. Namwe mu makuru ari kugenda cacara
ibindi bikomeje kugenda bivugwa ni uburyo ki nyine M23 nyuma yaho yafashe Kisangani ikaba inavuga ko igomba gukora uko ishoboye ikongera ikisubiza umujyi wa Uvira, cyane ko intambara ihari n'ubu ngubu ari intambara yo kurwana y'ukuntu uburyo bakisubiza umujyi wa Uvira. Abandi bakavuga ati M23 irashaka kwisubiza Uvira byarangira igahita ikora igihugu, bikaba ari igihugu nyine cya cya Repubulika ya Kivu, bikaba nyine ari byo biri kugenda bivugwa. Ikindi kintu nuko by'umwihariko M23 nyuma yaho nyine yagiye ishyira amashusho ndetse n'amafoto hanze yerekana ko yamaze gufungura ikibuga cy'indege cya Goma, nyuma yaho umuyobozi wa MONUSCO yari yamaze gusesekara kuri iki kibuga. Abantu benshi bagiye batangazwa nuko M23 umuyobozi wayo wa M23 ari we Sultani Makenga atigeze agaragara muri uyu muhango wo gufungura iki kibuga. Abandi bakavuga ati ni mu rwego rwo kuko wenda hari umutekano wiwe, abandi bakavuga ati yarahabonetse ahubwo nuko wenda amashusho yiwe atigeze agaragara cyane, ariko ngo harababashije kumubona. Ni ibintu nyine bikomeje kugenda bisa nkaho bicanga abantu benshi bibaza ati ese umutekano wo mu burasirazuba bw'iki gihugu wifashe gute, ese ntabwo waba warashyizweho akadomo by'umwihariko M23 ikaba igiye gukora igihugu kigenga aricyo Repubulika ya Kivu, ese M23 yaba yaretse gukora igihugu ahubwo ikaba itegereje wenda uburyo Amerika igomba kuzabigenza cyangwa se bagomba kumvikana ku buryo Amerika itazabataka mu buryo bwa diplomasi. Abandi bakavuga ati M23 nubwo iri kurwanisha imbunda cyangwa se iri gukoresha ibisasu, ariko byanze bikunze mu buryo bwa diplomasi yamaze gutsindwa urugamba. Ni amakuru ari kugenda acacira ku mbuga nkoranyambaga, ariko by'umwihariko mu bigaragara nuko M23 ntabwo iratsindwa urugamba, iracyari guhanyanyaza, iracyari kurwana cyane ko ahubwo wavuga ko iri no mu nzira zo kuba yatsinda urugamba mu rwego rw'uko ahantu hose imaze gufata nta burenganzira M23 yo kubwuko ishobora kuba yahava cyangwa se Felix Tshisekedi yahabakura. Ni ibintu byakomeje kugenda bigaragara nubwo Felix Tshisekedi yakomeje kugenda asa nkaho ahitamo by'umwihariko abacanshuro baza kumurwanirira. Wakibaza ngo ese uyu mutwe ese koko nibyo bashaka gukora igihugu? Twagiye tubona by'umwihariko abantu benshi bagenda bagaragaza amwe mu mashusho cyangwa se n'amashusho nyine yabashe no kugaragaza abantu benda bakuvuga ngo bagaragaje n'amashusho. Ni ibintu byabayeho mu buryo buri official bigaragara ko bafunguye ikibuga cy'indege cya Goma. Ubundi gufungura ikibuga cy'indege cya Goma hari ishusho byerekana yuko byanze bikunze umutwe wa M23 wamaze kwemera ko ushobora gufungura ikibuga maze bakemera gukorana n'amahanga mu rwego rw'ingendo. Ubwo iyo byageze aho ngaho by'umwihariko biba bigaragara ko ikibuga cyamaze kujya mu maboko y'uyu mutwe. Ni ibintu bishobora kugaragaza yuko rero bagiye gukora igihugu cyigenga, cyane ko nyine namwe mu makuru nyine yakomeje kugenda acacara ku mbuga nkoranyambaga. Wakibaza ngo ese nyine ubu ngubu M23 irateganya iki nyuma yaho nyine twabonye amwe mu mashusho n'amafoto by'umwihariko berekana ko bazengurutse iyi lake ya Tanganyika? Ese koko indege ya Felix Tshisekedi iraza guhanurwa? Amakuru ava Kinshasa mu nda ya hariya Kinshasa biravuga ko ngo uwitwa Felix Tshisekedi ngashobora kuba muri iyi minsi igera kuri mikeya ngashobora kuba yari yarahagaritse ingendo z'indege. Abandi bakavuga ati ese Felix Tshisekedi yaba yaragize ubwoba bw'uko uyu mutwe wa ushobora kuzamuhanura? Nawe wamenya ngo ni iki cyihishe inyuma y'imyitozo idasanzwe umutwe wa uri gukora? Ese nyine barashaza gukuraho ubuyobozi? Turaza kuza kubikurikirana turebe. Turakomeza kubagezaho amakuru by'umwihariko ari mu burasirazuba bw'iki gihugu. Nyaboneka nakubwira ngo niba utarakora subscribe kuri Dore Entertainment, nakubwira ngo uri gucikanwa cyane by'umwihariko, cyane ko gusubscribe ngano kudutera inkunga no kudufasha ngo kugira ngo tuzamure agacano kashyizweho kugira ngo kabagezeho amakuru ya politike ndetse n'amakuru agezweho mu entertainment cyangwa se showbiz yo mu Rwanda. Nyaboneka utarakora subscribe nakubwira ngo dukore subscribe kugira ngo dufatikanye mu rwego kugira ngo tuzamurane. Ndabashimiye, mukomeze kugira ibihe byiza. Muri kumva cyangwa bateze amatwi ni Gatete Gilbert.